Jesus. Abantu turi kumwe tutaziranye nitwa niyo mugabo nkuko umushumba bivuze Aniseti. For the people who doesn't know, he's by the names of Mugabo Aniseti, like the pastor said. Ndo muhungu wa Elayon. He is the son of Elayon. Uyu mugoroba wo kubohoka, This evening of deliverance, ndagira ngo mbabwire ijambo rigufi tutari butindemo rivuga ngo aho ubona hakubonereye abari hujya kuko wakoranye n'Imana. I would like to tell you a very short word that's not that much big, which says, where you see you deserve to go with the Lord, join. Iki ni igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. This is the book of the prophet Jeremiah. Bibiliya itubwira umuhamagaro wa Yeremiya. The Bible spoke about the calling of Jeremiah. Imana imuhamagara yabanje gushidikanya. When God called him first, he doubted. Iramubwira ngo ndaguhamagaye kugira ngo unkorere. And he told him that I call you for serving me. Yeremiya yahamagawe nyuma y'umuhanuzi Yesaya. Jeremiah was called later of the prophet Isaiah. Yesaya aba umuhanuzi w'agakiza umenyesha imbabazi z'Imana no ku banyamahanga. And Isaiah was the prophet of salvation who communicated about the mercy and the forgiveness of the Lord to Gentiles. Kandi Yesaya uyu Bibiliya ivuga ko yari umwanditsi w'iby'amategeko ibwami. And this Isaiah, the Bible says that he was an author of laws at the palace. Yesaya umunsi yapfuye, The day Isaiah died, byabaye igikuba i Buyuda hose. it became something big to all Judah. Baratinya. And all the people was terrified. Imana ihamagaye Yeremiya. And when God called Jeremiah, imuhamagara nawe afite amakuru y'urupfu rwa Yesaya. he called him while he was aware of the death of Isaiah. Nawe arangije agira ubwoba. And then he was too scared. Aravuga ngo Yesaya yapfuye akorera Imana. And he said Isaiah died and he served None God. Imana irankoreye ngo irampamagaye ngo nyikorere nanjye nzapfa nka Yesaya. And therefore the God calls me to serve him, then I will die like Isaiah. Yeremiya ahunga umuhamagaro w'Imana. Jeremiah went away from the calling of God. Imana irakomeza iramugenderera. But God kept on visiting him. Kubera iki? Why of Yari that? ifite icyo yamuremeye. He had the reason of his creation. Yo ubwayo yaje gusobanurira Yeremiya impamvu ye yo kubaho. By himself, he explained the reason of Jeremiah for his existence. Iramubwira ngo nubwo uri guhunga umuhamagaro, He told him that though you're running away from your calling, ariko ndi Uwiteka Imana yawe. but I am the Lord your God. Yeremiya ndaguhamagaye. Jeremiah, I call you. Uyu mugoroba Tonight, Imana ivugane nawe impamvu zawe zo kubaho. may God speak to you the reasons of your existence. Uyu mugoroba Tonight, Imana iguha umurongo w'umumaro ku Mana. may the Lord give you the line of his Uyu importance to God. mugoroba This night, Imana igusobanurira icyo uri cyo mu bantu. may God explain to you who you are in people. Impamvu y'Imana kuri wowe. The reason of God upon Uyu your mugoroba life. Imana May ihishure God reveal it tonight. umenye impamvu yawe mu biganza by'Imana. And know your reason in the hands of God. Ntabwo turiho ngo dukunde ibyo dukunda. We are not living to love our Ntabwo preferences. turiho ngo turye ibyo dukunda. And we're not living for eating what we Nta nubwo like. turiho ngo twambare ibitubera. And we don't live for, clothing what dress as well. Nta nubwo turiho ngo duture aho dutuye We are gusa. not living for living where we live only. Hari ikindi kiruta ibyo. There is something exceeding that. Wowe nubwo hari abantu bagukeneye, Even though there are people who need ariko you. mbere y'uko bagukenera wari mu nzozi z'Imana. But before they need you, you was in the realms of God. Wari mu muteguro w'Imana. You was in the plans of God. Nasomye Bibiliya irambwira ngo mbere y'uko Imana irema, I read the Bible and it told me that before God created, yarabanje iteranya abari mu ijuru iravuga ngo reka tureme umuntu ase natwe. he first gathered with people who was in heaven and he said, let's decide to create a man in our image. Niba bibaye ngombwa ko Imana imitinga ikora inama kugira ngo ireme, So if it was important for God to meet others so that he may create, ni igisobanuro cy'uko urundi muntu utaramenya mu isi. it has a great meaning that you are who yet know to yourself on earth. Muri wowe harimo ubundi butware. In you there is other authority. Ufite ikindi gisobanuro. You have another meaning. Yeremiya Imana iramugenderera. And God came to visit Jeremiah. Iravuga ngo ndaguhamagaye kugira ngo unkorere.
And he told him that I call you for serving me. Yeremiya aravuga ngo hoya, And Jeremiah said, no, ndi umwana, I am a young ntabwo man. nzi no kuvuga, I don't know even how to talk. ndoroheje I rwose. am that much simple. Imbere yawe Before you, hari ibintu ushobora kureba ugatinya n'amaso there yawe. are things you can see with your eyes and feel scared. Hari ikintu Imana ivugana nawe, There is what God speaks to you. intekerezo zawe zigahita zisura uruhande rw'intege nkeya zawe. And your mind visit your weak side. Hari ikintu Imana ivugana There nawe, is something God speaks to you. intekerezo zigahita zisura situwasiyo y'umuryango wawe. And your mind visit the situation of your family. Yeremiya nawe avuganye And n'Imana, while God spoke to Jeremiah, intekerezo ze zahise zisura ingano ye. his thought reflect back to his weight. Aravuga ngo ntacyo namara, And he said, I can't be useful. simfite icyo nakora. I have nothing to do. Avuga ibyo adashoboye. Spoke of what he can. Imana ntiyita ku kudashobora kwa Yeremiya, And God didn't care about the weakness of Jeremiah. iramubwira ngo nakumenye And he told him that I knew you before. ntarakurema. I create you. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana I would irakuzi, like to inform you that God iza knows you. ushoborera, He knows your weakness. iza unanirirwa, And he knows your strength. izi ibigutera guhagarika umutima, He knows what can make izi your heart ibitera amaso yawe kubogoza amarira, He knows what makes your eyes izi cry. bituma imitekerereze yawe ifunga. And he knows why your mind can blow. Imana irabizi. God is aware of Uyu ni everything. umugoroba wo kubohoka. This is the night of Iyo deliverance. yakuremye He who created izi you, urugero rw'intambwe z'ibirenge byawe. he knows the level of your Iyo feet. yakuremye He who created izi you, ngano y'imirimo y'amaboko he yawe. knows the level of your work. Imana ibohora ibiganza May byawe God deliver your arm, idashingiye ku ngano yawe, not regarding you, itagendeye ku kintu na kimwe wita imbaraga kuri wowe. not regarding anything you call Imana power. ishingire ku muhamagaro wayo, May God base on his calling, ikubohorere kuyikorera. and he deliver you to Uyu serve him. mugoroba wo kubohoka, And this night of Imana deliverance, ibohora ibirenge byawe ugere mu ntego y'Imana. may God deliver your feet to go in Uyu the plan of mugoroba wo God. kubohoka, In this evening of Imana deliverance, ibohora intekerezo zawe may God deliver your ugere mu thoughts mugambi and w'Imana. reach in the destiny of God. Yeremiya arebye igihugu arimo, While Jeremiah looked at the country he was in, aravuga ngo ntibishoboka ko wampamagara ndi umwana. he said, it is impossible that you can call me at my young age. Imana iramubwira ngo utaraba n'urusoro And God told him that before you become a seed, nari nkuzi. I knew you. Iramubwira ngo noneho ni njye wakuremye. He told him that I am the one who created you. Reka nkubwire, kubaho k'umuntu Let me tell you that the existence of a ni man, ishema ku Mana it is the proudness of God, riruta ishimwe mu gihe ingumbi ibyaye. which more than a praise when a barren gives birth. Ndabisubiramo, I will repeat iyo ingumbi this. ibyaye irishima, When a barren gives birth, ariko celebrate ntibiyibera praise. umunezero kuruta igihe Imana yemeye kubaho. But it can't be the joy to them when God allows you, like to the level equal to how God allows you to live. Umuntu wese uri mu isi He who in the world afite ikintu Imana yamuremeye gukora, has the reason of his keretse creation, umuntu ushobora kuba yarabayeho atari Imana ibigizemo uruhare. except to the person who lived not with God's Ariko plan. niba ari Imana yavuze ngo baho, But if it's the Lord who told you to live, ifite ikigushakamo. He has the reason of you. Kubaho kwawe ni igisobanuro cy'amashimwe y'Imana. Your living is the meaning of praises Bibiliya of iravuga ngo God. twebwe turi abantu Imana The yaremye, Bible says that we are the creation of the ituremeye Lord imirimo myiza for His good work muri Kristo Yesu, in Christ Jesus waba yiteguye kera that He created for so kugira ngo long, itugenderemo. so that He may work within us. Niba bitera Imana kutwitegura kera, So if it is the cause for God to be ready for us for long abatakwiteguye ago, nonaha birorerere, may those who are not for you right now ariko be iyo yaturemye away. yatwiteguriye But the kera. Lord who created us, was ready for us for so long ago. Iyo yatwiteguriye kera, He was ready for us for so long ago. Imana ishimwe. Praise be to God. Yeremiya aravuga ngo sinshobora. And Jeremiah said, I can't. Wari uzi ko kubohwa kwa mbere Did you know that the bituruka mu mitekerereze. first boundness comes in your mind? Imitekerereze y'umuntu The mind of a person, ni naho ubugingo butura. it is where this life lives. Ntabwo ubugingo ari imibereho y'umukristo mu buryo bw'umwuka. Life is not the living style of a spiritual person. Ubugingo ni imibereho y'umwuka Life is a spiritual life mu buryo bw'umubiri.
in a physical life. kuko ubugingo bwa Kristo butura mu mibiri yacu, Because the eternity of the Lord lives in our body. kugira ngo bugere mu mibiri yacu For it to come to our bunyura mu bodies, mitekerereze. it goes through our thoughts. Matayo 28 Matthew 28. Yesu yabwiye abigishwa be Jesus told his ngo disciples nimugende mujye mu mahanga that yose, go in different nations mwigisha abantu kwitondera ibyo and n'abategetse. teach people to be careful to what I Abantu gave them like babyitondera, laws. And may people be careful to it bakabyemera, and understand it bakabyizera, and they believe it. mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka we. Baptize them in the name of our Lord in the Holy Spirit. Kwemera k'umuntu To accept that a binyura man, mu mitekerereze. the acceptance of a man comes through mind. Imitekerereze y'umuntu iyo ibohotse, When the thoughts of a man is delivered, ubugingo bwa Kristo buba buremwe. eternity of the Lord is created Iyo within ubugingo them. bwa Kristo buremwe muri twebwe, When the life of Christ is created within us, nabifata nk'umusirikare usoje training, I can consider it like a soldier who finished his training, wambaye who is clothed, muzima igihugu cyemera, who is alive and the country can approve him, kandi ufite n'intwaro. and who has the weapon. Ikintu gitangaje, Something amazing igihe cyo gufata intwaro k'umusirikare is that the time of taking a weapon for a soldier. nicyo gihe urugamba rutangirira. It is the beginning of the battle. Twebwe abakristo We Christians, ariyo mpamvu abantu batemera kubohoka, which is when people who doesn't believe in bazi ko deliverance, bakimara kwakira ubugingo they think after they receive everlasting life aribwo bari babaye ab'umudendezo. was when they become free. No, No. nibwo twari dutangiye intambara This is when we began the battle yo kurwanirira icyo turi cyo muri Kristo of Yesu. fighting of who we are in Christ Jesus. Iyo ntambara n'ubundi And that battle again, n'ubundi ibera muri twe, it takes place within us. irwanya iterambere ryawe. It goes against your Iyi prosperity. ntambara ubwayo This battle by itself, Satani ayikereya kugira ngo atubuze intumbero y'Imana kuri twebwe. the devil created so that he may take us to the destiny of God upon our lives. Impamvu mvuze ngo ibera muri twebwe ni iyihe? Why did I say that the battle takes place within Nuko us? kugira ngo dutakaze intego y'Imana kuri twe, It is that for us to lose the purpose of God in our lives. Satani atumurikira ibintu imbere yacu, The devil shows us things in our sight. adutegesha ibigaragara, He traps us with what's visible. adutegesha ibiboneka. He traps us with what's visible. Pawulo yabwiye Abakorinto, Paul spoke to Corinthians. urwa kabiri, igitabo cya kabiri cy'Abakorinto igice cya 5. Second book of Corinthians chapter 5. Yarababwiye ngo natwe ntitureba kubiboneka, He told them that we don't see to what visible, ahubwo tureba kubitaboneka, but we are seeing for what invisible. kuko ibiboneka ari iby'igihe gitoya. Because what's visible is Ndagira ngo temporary. nkubwire, kugira ngo Satani agukuremo imbaraga zo kwizera ibitaboneka, abanza kugukangisha intambara ziboneka. For the devil to remove in you the power of invisibility, he scares you with the battle of visible things. Afata ibintu biri aho biboneka He takes what's visible, ariko bidafite ubuzima, but it doesn't have life, akabigukangisha. and he scares you with that. Nigeze nabyuka igitondo kimwe ngiye muri Nibature, I once woke up in the morning in morning devotion, nsanga umuntu wabuze ibitotsi waraya ndoga, and I met a person who couldn't sleep for nsanga yaroze witchcraft ku on me. karyango gatoya nsohokeraho k'igikari mpinguka ku muhanda, I saw he witchcraft on the outer door coming to the road, masanga umutwe w'isake, and I found a head of a hen. masanga imbeba n'ubundi bwoya ntazi, I found a rat and other skin poil. masanga igiserebanye kinini sinzi ubwoko bwacyo nacyo gipfuye, I found a dead lizard, akandi sinibuka ari agake, and I don't remember the rest. byose bitambitse mu muryango. All of them was on my way. Satani iyo ajya kudukanga, When the devil is going to scare, akoresha ubupfu bw'imitekerereze ye he used the wickedness of his thoughts kugira ngo yice imitekerereze yacu. so that he may kill our thoughts. Erega nta kintu na kimwe cyica kidakoresheje urupfu. Actually, nothing kills without using death. Satani nawe akoresha urupfu ngo adukange. The devil also used death so that he may scare us. Ndabireba biri imbere mu muryango I w'iwanjye. looked at it, was in forefront of me at my Oh, door. hari harimo n'igikeri. There was a flog even. Okay, ndagize ndabifata mbirundira ku gipapuro cyari ku ruhande.
And then I gathered all of them together on the on the paper that was on my side. agenda mbijugunya mu mwobo w'amazi twacukuye irapfundikiye ariko mbinyuza mu gihombo ndajugunya. I threw it in a pit of water that we did. Ndatambuka njya gusenga. And I kept my journey to church. Ngeze mu rusengero kugira ngo mwumve imbaraga za Satani. When I reached to church for you to understand the power of the agira cyayuzura umwuka. And somebody was filled with the aravuga Spirit. ngo aniseti. And he said, unset. I said, oh aravuga yes. ngo wari upfuye. He said he was going to Satani die. yarakwishe. The devil was going to kill you. Tegereza ko avuga ko ari Imana yabigambiriye ndaheba. I've been waiting for that. He said that it was the plan of God. Tegereza ko ambwira ko biri mu migambi y'Imana ndaheba. I wait for him to tell me that was Numva the plan of kuvuga God. byose ni Satani wabiteguye. I heard everything was saying was the devil's plan. Ndamureka arasosa kugira ngo ndamukomeretse. I let this person speak so that I won't wound him end. Fukamano tugusengere kugira ngo umutego wa Satani urenge. And then he told me that kneel here, we pray for you so that you may escape from the trap of the devil. Ndangije ndamwane waretse tugakora icyoroshye nkizera bitabaye ngombwa kunsengera. Ndamwani nabibonye mu rugo ibimenyetso nabibonye ntabwo uvangiwe rwose. Ariko nibura iyo Satani azana imbeba nzima igikeri kizima inkoko nzima kabona biteraniye hamwe ari bizima najyaga gukuka umutima ariko byose yabikoresheje bipfuye. I know, dads. I was like, I have seen everything at my home and the devil have brought dead things. I can better make it simple for you, I believe, because the devil used days can't work for me and I'm alive. Niba tabizanye ari bizima. If he did not bring them, it's alive. Bikaza bipfuye. And it all came dead. Binkuremo Yesu muzima. Can I get Jesus to Binkuremo amasezerano mazima. Can I take out life promises? It is impossible. Satani afata ibipfuye byose. The devil take akabirunda everything imbere y'ubuzima bwawe. and he gathered them before your akakubwira ngo life. kuko bipfuye nawe urapfuye. And he tell you that ariko it's dead, nagira ngo now you're mubwire ngo gonna arabesha. die. But I would like to tell muri you we that nta he lies. buzima agira. In him niyo there is mpamvu no akorera life. mu This bipfuye. is why he went niyo in mpamvu days. yakubwiye ngo birapfuye. Why he told you ariko that muri it's Kristo life. Yesu But in Christ harimo Jesus ubuzima. there is harimo life. imibereho. There is harimo existence. kuzuka. There is resurrection. Haleluya. Hallelujah. uyu mugoroba ntubu wo kubohoka gusa. Tonight not ube it n'uwo be the night of kuzurirwa. deliverance, but be the night of resurrection. ube wo kuzurirwa ibyari bipfuye. Be the night of resurrection to Imana what was done. ntikubohore gutyo gusa. Do not allow God to deliver you just igere no mu like that. byaboshywe n'urupfu. But let him come to what was igere mu byaboshywe bounded by n'urupfu. death. Pelimonda ehori ya donas. Hallelujah. hari ibintu abantu bajya bageramo There are seasons that people comes to bagakoresha urupfu rwa Satani and they use death of the devil ngo badukure umutima. so that they may trouble us. ariko Pawulo yandika yaravuze ngo tugenda n'iteka urupfu rwa Kristo mu mibiri yacu. But when Paul wrote, he said that we always walk with the death of Christ in our flesh. ngo kugira ngo umubiri wacu upfa ugenda n'ubugingo bwa Kristo buhoraho. Oh yes, so that our dead body may work with the everlasting life of Christ who is always alive. muri Kristo harimo ubuzima. In Christ there is life. Israel mbonye Imana imuha umugisha yararirimbye ngo hari ubuzima. Israel Mbonyi, may God bless him, he sang that in Jesus there is life. Imana ishimwe. Praise be to God. Yeremiya aravuga ngo ntabwo byashoboka. And Jeremiah said it is impossible. abantu mpamagariwemo ntibizakunda. The people I'm called in won't work. Imana iravuga ngo Yeremiya we ndabazi abo ndabazi. And God told him that, Jeremiah, I know Nukuri them. Imana ivuga mariage izumurozi uhiga ubukwe. God speak of wedding and he knows that we true always hunt your Imana marriage ivuga to not akazi happen. izi imiterere ya databuja. God speak of the job knowing the character of the master. Imana ivuga gutura izi ububi bw'abaturanyi. God speak of dwellings knowing the badness of neighbors. Imana ivuga kugenda izi impanuka zo mu nzira. God speak of tripping while he knows the accidents in the way. Imana ivuga gucuruza izi n'igihombo kibamo. God speak of business knowing the loss in. Yeremiya afata ibidashoboka aba ari byo abwira Imana. Jeremiah spoke to the Lord impossibility. Imana irangije aravuga ngo ceceke ibyo ndabizi. And God told him that be still, I know Aravuga ngo reka everything. wikwibona gutyo.
And he told him that do not hari look at igikorwa yourself nakoze as that. mbere y'uko ubaho. I did something before you iravuga ngo leave. nakomeje uruhanga He rwawe. said, I've strengthened your forehead. Oh, narugize nk'isarabwayi. I've turned it like a iravuga ngo stone. amaboko yawe He said, your arm nayahaye ubushobozi bwo kurandura, was given the capacity to nayahaye move, ubushobozi bwo gusenya, was given the power nayahaye to ubushobozi destroy, bwo kubika, was given the power to pull ngo down ndetse gutera no kubiba. and to plant and to sow. Imana iravuga ngo Yeremiya we, And God told him that njyewe Jeremiah, ninjye wakuremye, I am the one who created you, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira and amahanga. I've set you to be the prophet of nations. Iramubwira ngo humura. And he told him that fear not. Yeremiya yumvisha impamvu ye yo kubaho, While Jeremiah had his reason of living, yemera umuhamagaro. he accepted the calling then. Akimara kwemera umuhamagaro, And after he accepted the calling, nkunda ukuntu abayerayono mwumva ijambo ry'Imana. I love how Elion listened to the ndabikunda muba word. muri concentre. I Imana ibahe like umugisha. it, you live a concentrated life in the Akimara word. kwemera umuhamagaro, And when he accepted the nibwo calling, yatangiranye intambara. this is when he began the battles. Akibaho By his existence, nibwo ibimurwanya byatangiye. it is when the battles began. Igihe nababwiriye ngo umusirikari yafashe intwaro, The time I told you that when a soldier take a weapon, nibwo aba yiswe indwanyi. this is when he's called a fighter. Igihe asoje yambaye, When he ends up well is rewarded. aba atangiye urugamba. To me, it is when he began Niyo the battle. ntangiriro y'intambara. This is the beginning of the battle. Kandi umusirikare wiyizeye And every soldier who trusts ntabwo himself arasa atazi icyo ari kurasa. does not shoot with no reason. Kugira ngo arase agomba kumekinga shuwa ko aho agiye kurasa ari mu cyico cy'umwanzi. For them to shoot, they know that it is in a focal point to the lens of enemies. Imana ibohora imitekerereze yawe n'ubwenge. May God deliver your mind and your Umwuka wawe thoughts. ubohorwe, May your spirit be umubiri delivered. wawe May ubohorwe, your flesh be delivered. urase mu cyico. And shoot in the Imana game. ibohora intumbero May yawe, God deliver your urase mu vision cyico. and shoot in a vision. Ntabwo nigeze mba umusirikare, I had never been a soldier, sindi nawe, and I am not. ntawamenya keretse niba bizaza nyuma. We never know except if we'll come Ariko icyo ngira later. ngo mbabwire ni iki: But this is what I want to tell you. umusirikare uhushije A soldier who shoots wrong, aba abwiye umwanzi w'aho ari. to me, he's informing the enemy where he is. Ako konyine karumvikana niyo umuntu ataba umusirikare, iyo logike irumvikana. That's Iyo uhushije igipimo, whenever you go wrong to the type. uba ubwiye umwanzi ngo ndi hano. To me, you're communicating your enemy that Icya he is. kabiri, Number two, uba umubwiye intwaro ukoresha. you tell him the type of weapon you use. Ibyo ngibyo ubwabyo That only ni amakuru umwanzi wawe aba akeneye. are important news to your enemy. Aba akeneye kumenya ngo urwanisha iyihe ntwaro kandi uri kurwana mu iyihe pozisiyo. He just wants to know which type of weapon do you use and which position are you Rero standing. umuntu ikiganza muri kumwe murinde ngo uyu mugoroba wo kubohoka Imana ikurinde guhusha. Tell your neighbor that in this evening of deliverance, may God protect you from Imana going ikurinde wrong guhusha. decisions. May God protect you Umuntu to not dukurikiye go wrong. online Imana ibarinde guhusha. The online church, may God Imana protect ikurinde you to go guhusha. wrong to your Imana ikurinde shooting. guhusha. May Hallelujah. God protect you to go wrong. Hallelujah. Hallelujah. Umukobwa wahushije fiance The girl who went wrong azerera to imijyi fiancé, yose y'igihugu ari gutembera. go around the city moving around looking for Umusore fiancé. wahushije fiance And a man who go wrong to his amagambo fiancé, arayamara yabwira uwo batazubakana. ends all words telling the one that wants married. Imbaraga zimarira ahandi. He ends his effort somewhere else. Igihe kimwe And one time, mwagize ngo ntiyari ingo zizira deception. actually there are some marriages which leave a consequence of deception. Umuntu mutandukanye muri fiançaye, The person you deceive each ugeze mu other to rugo your ufite fiancé igikomere period, cy'uwo mwatandukanye, and you reach at home with a wound of the utangiye one you kuvuga ngo abagore separate, bose ni bamwe. and you start saying that all Kandi bose women are the ntubatunze. same, and you don't own all of them. Abagabo bose ni bamwe That all men are the kandi same, bose ntibagutunze. and they are not owning Kise you. yarahushije, And of course you went wrong, umwanzi amenye intwaro and akoresha. the enemy got to know the type of your gun. Amakuru namenye
The news of God to know. umusirikare niyo yaba umuhanga umeze gute It is that however wise the soldier can be, ntajya ahorana igipimo does not always keep the focus. ntabwo ahora ameshoninga neza muri Does not target always keep the target. ahubwo kugira ngo ahorane igipimo But for them to keep nawe the ahora mu target, myitozo he always keep training. kugira ngo igipimo cye kigumane For him to keep his target, ahora yitoza he always train himself. pawulo yabwiye timote aramubwira ngo hari imyitozo rero mbonye Paul told Timothy that I've seen aramubwira some ngo training. iyo umubiri igira umumaro muri bike Woo! He told him what our body is important to you. aramubwira ngo ariko kwitoza kubaha imana But he said to train yourself to bifite glorify umumaro muri God. byose It is important kuko in bifite all. isezerano ry'ubugingo bwa none Because it has the promise of the life of n'ubw'ejo today nabwo and the promise of umuntu tomorrow. witoje kubaha He imana who train himself to honor God. aba ameze nk'ikiguruka You're like a flying bari bird. gutegera hasi kandi icyo They kigendera mu trap you kirere down and you walk above flying. dawidi yarabivuze David spoke about aravuga ngo this. ntawe utega umutego ikiguruka kiwureba And he said nothing can trap a bird that fly umuntu while wubaha sitting. imana He who honor God ntabwo agenza ibirenge bye neva does not walk with his feet. enimasedra perioria agendera ku mugongo w'imana imana uretse no kukubohora gusa Not only to deliver you, irakubohora he deliver you, yamara kukubohora and after delivering you, kanaguheka he just carry you. Oh my God. Glory. ariko haleluya Hallelujah. irakubohora yamara kukubohora ikaguheka He deliver you, and after he carries you. iyo imana imaze kuguheka And after when God carries ibiri you, mu nzira wari bunyuremo what was in your ways? ntabwo bireba amaguru yawe It does not find your feet. bireba ibirenge Glory. by'uguhetse It just look at the feet of the one who's carrying you. uyu Glory. mugoroba imana iguheka May God carry you in this evening. uyu mugoroba imana iguheka May the Lord carry you tonight. ikindi cya gatatu umusirikare agomba kugira ngo adahusha intego The third that a soldier should own so that he won't go wrong to the purpose. agomba kubanza kwiyanga He should hate himself first. byaba ngombwa kuryama ukaryama And if it becomes necessary to lie down, you lie byaba down. ngombwa ko agasahani ka saa sita ukareka ukagakuraho And if it becomes necessary that you stop eating lunch, you stop. byaba ngombwa ko n'ibya nimugoroba ubireka ukabikura ukavuga uti kubw'umwami wanjye sindya ndiyiriza ubusa kugira ngo negerane n'imana It requires you to not eat tonight. You say, I won't eat. I have to dry sick so that I may connect myself to wiyima God. bimwe wakundagura byiyima You deny for yourself your favorites kugira ngo unezeze umwami wawe Oh, so that you hallelujah. may please your king. hari ibyo wiyaka There are things that you take off from yourself. nihute ngere hafi nsenge Let me go quickly to the end and then I yeremiya pray. areba impamvu zatuma adahanura zose Jeremiah looked at all reasons of not azibwira prophesying imana and he gave them to the imana Lord. iramubwira ngo byose And ndabizi the Lord told him that I know reka everything. tuganire dutuje gatoya Let's talk a dutuje little bit in a slow dutuje motion. bwirira umuntu muri kumwe ngo impamvu zose zakubuza kugeraho imana yavuze imana irazizi Ask your neighbor tell your neighbor that God knows all the reasons that can obstacle you to mubwire reach ngo in your kuko ibizi destiny. izakugezayo And because God knows, He will take you there. kuko byose imana irabizi Because byose He imana knows irabizi everything. byose Everything. izi umugome kuri wowe izi udashaka kusama inda izi udashaka mariage izi udashaka urugo izi udashaka iterambere byose imana He irabizi knows the evil. He knows your haters. He knows those who doesn't want you to get married. He knows everything. ndagira ngo nkubwire ngo ubwo byose ibizi rero I would like to tell you that as He knows nta na everything, kimwe cyayibuza gusohoza umugambi wawe nothing Hallelujah. can obstacle Him to nta fulfill na His kimwe cyayibuza gusohoza umugambi wawe Nothing can stop Him to fulfill His keretse plan, giturutse kuri wowe ubwawe except if can come from you only. keretse giturutse kuri wowe ubwawe Except if can come from you only. muzi ikindi umusirikare agira kugira ngo akomeze kunezeza umwami aramwumvira Do you know another thing a soldier has to have like a character so that he may please the king? He honor him.
reka mbabwire akantu gato ejo nari ndi gusoma muri bibiliya kakansetsa. Allow me to tell you something funny I read in the Bible yesterday. Bibiliya iravuze ngo twebwe ntitureba kubiboneka. The Bible says that we don't look at visibilities, Tureba but we look kubitaboneka. Invisibilities. None mukoresha ubwenge butekereza ntimwivune tuganira ijambo ry'Imana. Use your logic, then we share the word of God. Ko tutemerewe kureba ibiboneka. We are not allowed to see invisible. Ibitaboneka tubireba bite kandi bitaboneka? How do we see visible while is invisible? Mwebwe ku kantu ntabwo mugatekereza. Don't you think about that? Uzi kureba mu bitaboneka. Imagine to look in No invisibilities. kubitera umugongo tukareba mu wo tubitegerejeho. It is to give it a back and we look at the one whom we are expecting to give it to us. Asante papa. Kureba mu bitaboneka. To look in No invisibilities. kubikuraho amaso. It is to take off from them. Tukareba ko tubitegereje. Oh my God. And we look to the one we Iyo expect to give it turebye to Imana, us. When we look at the Lord, irabihamagara byakitaba Imana, Imana ikabiduha. He calls them, and when it replies, we Ariko iyo submit. tubirebye But when we focus to them, tuba duteye umugongo Imana. to mean we give back to the Lord. Tubisaba tubireba We ariko look tutareba at Imana. them, seeing them, but without looking at the Niyo mpamvu provider. ducika intege. This is why we become weak sometimes. Abandi babibona twabibuze kandi turi kubireba. Others miss it while we are seeing them and we don't receive them. Bunguka dukorana kandi ducururiza hamwe. Others profit their business and we do some business, but we fail to Nyine profit. imirimo ituranye yose irarumbuka uwawe ukarumba kandi ifumbire ari imwe. To mean the same fields together get crops and you have the Yewe, same fertilizers, but yours n'imbuto fail. n'uwabahaye tubura n'umwe. And as well, the one who gave you the fertilizer is one. Biragusaba guhindukira kuko ibyo warebye n'imbuto n'ibiganza byawe urabibona n'ifumbire urabibona ariko nturi kubona umeze umwero wabyo. It requires you to turn your back because you're looking at the fertilizer, you look to the fertilizers, but you don't see its crop. Hindukira rero urebe ubimeze. Look at the one who makes them grow. Nureba ubimeza, When you look at the one who makes it grow, ndagira ngo mbabwire ko ikibazo cy'umuntu wese kigaragara mu maso ye iyo agutumbiriye. I would like to tell you that everyone's problem can be marked when they look at you Ko focusingly. mushaka ko Imana ibibona hanyuma mugahindukira mugafesinga ibibazo ntimufesinga I Imana know. kandi ikibazo ufite kigaragara mu maso yawe ari uko warebanye nayo. Why do you give God the back and you just need to focus to Him so that He may see your problem in your sight? Ndababwiza ukuri ko nta muntu ugaragaza ikibazo afite mu mugongo. I'm telling you that you cannot be aware of the problem the person has in the back. Ariko mu maso ye, But looking at their face, mu maso ye uramureba ukamenya niba ari kugusaba. Hari umuntu ugira ijisho risaba yakureba ukamenya ko agusabye, yakureba ukamenya ko akurebye nabi, yakureba ukamenya ko akubwiye ngo vaho. Imvugo irare mu maso h'umuntu umenya icyo akubwiye. Muhindukirira Imana imenye situation yes. murimo irebye mu maso. Hallelujah. oh yes, you need to turn to the Lord because the facial expressions of someone's sight can prove out what he need. Whether he's looking at you with love or hatred, you realize it whenever he facially express themselves with seeing you face to face. So turn to the Lord so that He may realize your problems. Akandi kanyuma nimuke ku basirikari. Number last, so that I may shift Mwari on muzi front ko soldiers. abatekinisiye de guerre, you abahanga know that- bategura intambara. Great warriors, planners, Mwari muzi ko bataba kuri field y'intambara. they don't go to the field of the battle. Ntabwo wateguye intambara ari ujya kuyirwana. Actually, the war planners are not the one who go to fight. Yoriyanta abayirwana. Just give out an orientation to the fighters. Akenshi ujya kurwana abazi uwo bahanganye ariko icyo bahatanira ashobora kutakimenya. Mostly, if you're fighting with somebody, you know the reason of fighting. You know who you're fighting, but you don't know the reason of your fight. We yabwiwe umwanzi we You was informed of your enemy, kandi yaratojwe ngo arase mu kico. and you was trained to shoot in the Ariko target. hari igihe ikintu kigenderewe hagati y'abo barwana abari kuri field y'intambara batazi icyo ari cyo.
But it is possible that those who are on field of battling, they don't know the reason of fighting. dufite abakristo nabo batajya bamenya impamvu y'Imana mu makuba barimo. We have many Christians who doesn't know the reason of God in their battles. ugasanga umuntu ararwana akaba confused nka Yobu. And you find some man is fighting but always confused like Job. Yobu yarageragejwe, Job was tried. arangije abaza Imana ngo ndazira iki. And then he asked God, why am I blamed for it? Imana ituje iri proud. God was proud, be stealing. iramubwira ngo naguhoye agatsi. And he told him that I blamed you for a reason of mine. Umoye iki Why nubusa. of that? It is my own reason. Yobu It's like no nubusa reason. ntacyo nguhoye. It is no reason, Ariko Job. mu ntambara ya Yobu But in the battles of harimo Job, ishusho y'agakiza nyako. there is an image of the real Imana iri salvation. kwirata kuri Satani, And God was being proud to the devil. ariko Yobu uri kuri firidi But y'intambara Job, who is on the field of battling, ntabwo azi kubera icyo arwana. he doesn't know the reason of his fight. Ikibembe arwana nacyo kimuriho cyo arakibona. He can see the leprosy upon him that is Iyo fighting. umuntu amenya impamvu y'intambara kuri we, When you got to know the reason of the imutera battle of life, gukenyera intsinzi It causes akiri mu makuba. to wear the perfection of Iyo success when umuntu azi you're icyo battling. arwanirira, nshuti When you z'ubusa, know the reason of your battle, your friends arwana of yambaye cross, intsinzi. you fight always clothing uterana yourself success. umuringa, uterana umuringa. You give out a weapon bronzen. Oh, my wambara God. umuringa wagiye mu ntambara, kuko uba ubizi neza ko ikintu uri kurwana. Pawulo yarabivuze, Paul said that. yaravuze ngo nubwo ndi guterana He ibipfunsi said, even though I'm ariko simeze kickboxing, nk'umuntu uhusha. I'm not like the aravuga person ngo who ndimo boxes strongly. ndasiganwa I am ariko fighting, simeze nk'utasiyona. but I'm not like the one who aravuga doesn't ngo know where icyo he's ndi kujya going. He gusingira said, what I'm almost to Kristo receive, Yesu aragifite. Christ already owns it. uyu mugoroba Today's ndagira ngo evening, nkubwire ngo icyo Satani yakoze ni kimwe. I would like to tell you that the devil did Yarakuboshye he bounded ariko you, umugisha wawe ntiyawujyanye. but he did not take your Ntabwo blessing. wamwemera. You cannot nta accept buturo him. bw'umugisha w'abera Satani agira. The devil Hallelujah. does not the Power. the blessing of the Holy. niyo mpamvu This is iyo why umukristo abohotse when a Christian is delivered, yakira ibye. he receives his blessing. umugabane w'umuntu wabohotse The portion of the one who's not umeze and who's nk'umusaruro delivered wari usi utarigeze ahinga. is like the crop of Ruth who never cultivated. Oh, haleluya. Hallelujah. nta kindi Rusi yakoze ni uguhunga gusa, ni ukubana na nyirabukwe mu buhungiro, nta kindi. Did not do anything except of living with his mother-in-law. Bowazi afata abahinzi abashyira mu mirima, barahinga, barafumbira, baravomerera, byose bikwiriye imirimo barabikora. Boaz did everything with his employees to what was deserved to the field. Rusi arahira kubana n'Imana gusa. And Ruth had a soul of living with God only. Ageze mu gihugu icyamukandagije mu murima bwa mbere ni uguhumba. Reaching in the country, the reason for him to join the field was to take some crop resting. Yasubiyeyo ku nshuro ya gatatu arara ku birenge bya He Bowazi. went there for the third time and he slept on the feet of Boaz. Inshuro ya kane yabaye nyir'imirima, na ya miba bamwangaga ko ahumbamo And yose yabaye nyir'ibigega. for the fourth time, he became the owner of everything, even what was in stores. Nimbibabwira mubyemere nk'ukuri. When I tell you this, please believe it like truth. Hari umugisha uzerera ubaho. There is a fourth blessing. Kubera icyo uzerera? Why are it Nuko fourth? ibiganza bya bene umugisha biboshye, uwo mugisha ntufite aho utura. It is that the hands of the owner of blessings are bounded. It doesn't have well to dwell. Ibi bintu ni riyo. These things are real. Uyu muntu iyo apfuye aboshye, When a person dies bounded, iyo apfuye aboshye, when he dies and was bounded, nibyo mujya kubona mukabona umuntu agiye ku mupfumu bamuhaye mariage, aragiye arashyingirwa. Hari undi wapfuye adashyingiwe kandi mariage barayiboshye. Umuntu iyo afite ubushobozi bwo kuboha ikintu, afite n'ubushobozi bukibohora akagitanga. this is when you see people are going to sorcerers and they give them weddings. Why of this? It is because somebody died without getting married, because he was bounded and died as such. Kandi abakristo turi abana beza. And we are good people, by the way, Tuzi ko nta muntu Christians. wabaho umukristo. We know that no one can bound a Ngo Christian. umuntu akijijwe nta wamuboha. That if you're saved, no one can bound you. Sawa nyine. Okay then. Asobanura aho hantu.
none se ubundi iyo baboha imigisha yo mu bugingo cyangwa baboha imigisha yo mu mubiri? When they bound, do you think they bound the blessings of soul or they bound the blessings of physical life? Noneho iyo mukijijwe, So when you're saved, urupfu rwa Kristo murutwara mu mibiri yanyu, you take the death of Christ in your bodies. aka kantu mukumve mwitonze. Listen to this word carefully. Mu bintu Yesu yapfiriye, Among things Christ died for, umubiri wawe nturimo. your flesh was not included. Hanyuma mu bintu Yesu yahinduye bishya, And then among things Christ turned new, umubiri wawe ntubamo. your body is not included. Mu bintu Yesu yahinduye bishya, igisekuru cyawe ntikihari. Among things Christ turned new, your descendant is not included. Mu bintu Yesu yaravuze ngo byose ndabihindura bishya, havuyemo ibyo. Jesus said, I'll Ibyo turn ndibi- everything kuko new minus that. bibaye guhinduka bashya, If can be the transformation nta of muntu new n'umwe mwahura renewance. ukijijwe ngo akumenye kuri uwo kwa runaka. None you can meet and you saved and realize that you're from this descendant. None se abakristo reka tuganire, mureke intambara zo mu myemerere. Stop the battles of your faith. Bohoka mu bitekerezo kugira ngo winjire mu ntambara yawe, nurangiza ukenyera intsinzi ukiri kurwana. Get delivered in your thought and receive your victory while you still Uyu ni umugoroba wo battling. kubohoka. This is the evening of deliverance. None se ubundi kuki ubisaba ntibize kandi uri icyaremwe gishya? So why do you pray for that and it doesn't come and you're new creation? Ubundi harya ubwo byagenze bite? So what happened? Ariko baroko, ubu mutigijije nkana, mufite imbaraga z'amasengesho aruta ya Daniyeli, imyuka yafatiye ibisubizo mu kirere cye. So Christian, if you cannot ignore something, do you think you're harder in prayers than Daniel, whom the prayers was Iyo holded in umuntu ari muri atmosphere? Kristo Yesu, When you're in Christ Jesus, ababaye icyaremwe, you Gisha. become a new creature. DNA irahinduka. Your DNA changed. None se niba idahinduka, So ari if it utwo doesn't change, turemangingo, but those cells, karande zo muri yo kuki mwumva ko zo zihindutse kandi nayo itahindutse? why do you believe that the cells of your body have changed? It's generational curse, and you did not change your DNA in Christ. Intwaro y'intwari The weapon of a hero, ntabwo ari itsinda, it is not what succeeds. hatsinda icyemezo Succeed. cy'intwari. It succeeds the decision of a hero. Come on, repeat again. Ndabisubiramo. Well, Intwaro y'intwari si itsinda, the weapon of a hero is not what succeeds. hatsinda icyemezo cy'intwari. It succeeds the decision of a hero. Icyemezo cyawe Your decision nicyo kiguhagurutsa kikakugira uwo uriwe, is what makes you stand and be who you are. ukarwanirira icyo urica muri And you Kristo fight Yesu. for who you are in Christ Jesus. Mbibabwije ukuri, imigisha yo mu gakiza Satani ntazayibatwara. Ntabwo Satani yakwiruka inyuma y'imigisha yo mu gakiza, agutega amaganya y'iyi si yonyine. Amaganya y'isi yonyine arahagije kuguhanaguraho imigisha yo mu gakiza. I'm telling you that the devil cannot take the blessings of salvation to you, but he erases all the blessings of this physical life and takes you away from the blessings of spiritual life. Muzi abantu bakijijwe bahanura, babwiriza, basenga ariko bateka imitwe. Do you know the people who pray, prophesy, they do everything Bateka imitwe spiritual, but kubera they trust iki? their head. Why? Kubera iki? Why? Ni amaganya Are lamentations baherekeresha imigisha yo mu gakiza. which are escorted by the blessings in salvation. Ariko kandi But again, burya bagira undi murage actually they have another inheritance w'icyubahiro, of glory, ubukire n'ubugingo. everlasting and life and Ariko kuko nta cyemezo, but because there is not decision, wafata icyemezo se cyo kurwanira ikintu utemera ko ari intambara kuri wowe. do you think you can decide to fight for something that you don't believe that it's a battle before you? Kandi tutemera ko tuboshywe. And we don't agree that we bound. Wabohoka gute se kandi utemera kuboshye? How comes to be set free when you don't believe that you're bound? Pawulo amaze kwakira agakiza, After Paul received salvation, yaragiye arabatizwa. he went to be Amaze baptized. kubatizwa abwira Imana ngo ibi ntibihagije. And after baptism, he told God that it's not enough. Afata urugendo rw'imyaka 3. He had a journey of 3 years. Aba Saudi Arabia mu ishyamba ari gusenga. He lived in Saudi Arabia praying. Abwira Imana ngo sinshaka kukuvuga narakumvanye Petero. And he spoke to God that I don't want to speak Ndashaka about you when kuvuga uwo I'm not so nahuye here. nawe. I just need to talk about the God I met. Sinshobora kuvuga Imana y'abantu. I
cannot speak about other people's God. pawulo yaragarutse Paul came back ahugura petero wagendanaga na yesu kandi pawulo atarabonye yesu keretse guhurira i damasiko and he spoke more about Jesus and Paul. He did not meet Jesus. icyemezo cy'intwari The decision of a nicyo hero. gihindura umumaro w'intwaro yayo It is what changed the importance of its niwemera ko hari intambara If you accept that there is a battle, nibwo uhamagara kristo watsinze this is when you will call Jesus waze who overcame, kukuneshereza mu ntambara urimo so that he may give you victory in the ndagira ngo battle. nkubwire ngo I want to tell you that abaherayono turamenyeranye Elion people were sanzwe familiar. mbabwira ngo satani ntafite umwanya wo kuboha ibyo wagezeho I always tell you that the devil is not capable to bound what you have succeeded to reach aragenda to. akaboha ibitarakuzira kuko utigeze ubibona ntumenya ko wahombye He goes and bound what you yet come to your life because you did not experience it. You Hatinda won't feel wonga. that you're in loss. iyo aboshye umugisha wawe utaragusohoraho When he bound your blessing that yet happened to you, ubaho mu buzima buvumba amashimwe y'abantu you live a life of, accessing other people's blessings. iyo yaboshye imitekerereze yawe When he bound your thoughts, ubaho mu buzima bushyira mu bikorwa imyanzuro y'abantu you live a life of practicing other people's decisions. aboha ubwenge bwawe He bound your thoughts. imbaraga zawe zikaba inyungu y'abanyabwenge bawe Oh, and your power become the profit of otherwise. uyu mugoroba wo kubohoka uwiteka kubohore May the Amen. Lord deliver you in this night of deliverance. imana ikubohore May the Lord deliver you. imana ikubohore May the Lord deliver you. reka dukonkiriwe Let's conclude. imana imaze guhamagara yeremiya intangiriro y'intambara y'umuhamagaro wa yeremiya niyo yari intangiriro y'intambara After God called Jeremiah, when he began his battle, was the beginning. abantu benshi bazi kurwana urugamba n'abanzi babo ariko ntibazi kurwana intambara mu nshuti zabo Many people are good to fight their enemies, not good to fight their friends. kandi intambara mbi umuntu agira inamurangiza vuba niyo mu nshuti And the battle that can end your life, it is the battle in your friends. aho niho udateganyiriza intwaro This is where you do not expect and serve niyo some. ugiye kubika intwaro battles. y'umusada uyibika mu gihugu mukundana Even when you're going to keep the weapons that will uzi ko support you, keep it nibura in the inshuti yawe ariyo friend's izakuvuga country. neza And you think your friend shall speak igitondo positive kimwe about you. bahindutse dawidi But in one morning they turned to David. dawidi aravuga ngo burya si umwanzi wa kure And David said, it's aravuga not ngo an nta enemy nubwo ari from far. umuturanyi And he said, it's not a aravuga ngo ahubwo neighbor. ni wowe He twagendanaga said, but are you the one we used to iyo do umuntu together? atarabohoka When you yet been set free, akunda gushaka abafana you always seek for fun. ukora ngo ushake abantu baba inyuma You y'intambwe work for z'ibirenge people byawe to be behind your steps well. ariko ndagira ngo nkubwire aho kugira ngo utumbire abantu bagukurikiye uzatumbire uwo ukurikiye abandi bazagukurikira I would like to tell you that instead of looking to the people who are following you, look at the Lord who is before you. reka That's simbagore Let me not hurt some or challenge your mind. reka simba ariko kubohoka nyako mu bitekerezo But the real deliverance of thoughts, ntabwo ushakira imbaraga ku busizi inyuma you do not look the power for the people behind you. uzishakira mu ntumbero yawe You look at the effort forward to you. niyo mpamvu abantu benshi This is why many people, baretse imbaraga zo mu mana bareba bashaka left. imbaraga z'abantu imana yabashyize hafi they left to the power to the Lord whom they're seeing, but they ndagira ngo looked at the mbabwire ko power of the people icyo ni surrounding. igihombo I would like to inform you that kiri that's a mu loss. ntambaro utigeze umenya ko nazo ari intambaro uzarwana In the battle that you did never know that is the battle that you shall fight. burya aho kugira ngo uhishe buri munsi uhisha buri munsi ugahisha umwanzi wawe nushaka uzahishe n'inshuti kuko umwanzi arabizi ko unabimweretse ntabwo yemera ko ari byo nawe arabizi ko utabimwereka ariko inshuti niyo wayibeshya iremera ariko umwanzi umubwiye ngo ni hano imbaraga ziba aravuga turambeshya wabigiraho amakenga ariko inshuti biragoranye imana ibabohore mugere ku ntekerezo n'abantu mwegeranye nabo mubabohokeho imana ikubohore n'umuntu wita imbaraga kuri wowe nawe umubohokeho uburyo butuma intumbero yacu ya buri munsi ibe muri Kristo tureba kuruta abantu baturi iruhande. Oh yes. Instead of hiding your Hallelujah! please hide from your people closer, because may God deliver you from the people whom you call your friends or the people who surround you, and keep your target and your focus
to the Lord who can't even disappoint Yesu you. yavuze amagambo akomeye. Jesus said great words. Aravuga ngo abana bo mu isi ndetse abatware bo mu isi ngo nabahanga ngo kuruta abana b'umwuka ngo mu gihe cy'ingoma yabo. He said the children of earth and those spiritual are wiser than the children of spirit and even the world's time. Niyo mpamvu nta mupolitisi ushobora kugira inshuti ngo ayite inshuti. Amwita umusada cyangwa umufasha akavuga ati byarangira nonaha cyangwa ejo ariko singutezeho amakiro akamurekeraho. Ibyo abantu b'umubiri bakoresha ubwenge ibyo babasha kubikontorora. Ariko twebwe dufite umwuka w'Imana ntitubasha kubireba. Nibura ngo tubivive kube warangiza ngo nta karande ngo nta kuboho. This is why the politicians cannot call anyone their friends, because they call them just supporters, because they are aware that no friend can come from them. This is why we people who believe in God, we cannot control that, and we just there saying that there is no boundaries. Can you imagine umuntu w'umwuka agakora mistake umuntu w'umubiri ufite ubwenge atakora? A spiritual person can commit a mistake that a physical life person cannot commit. Warangiza ngo ntago boshye ngo uri icyaremwe gihe. And then you say that you're not bounded, you're new creation. Ariko se kuko nibyo? Is that true for real? Yeremiya avuye guhanura umunsi wa mbere. After Jeremiah came from prophesying Abantu for his bamukomeye amashyi birthday, baravuga ngo twari dukeneye umuntu nkawe utinyuka. people clapped for him and they said, we Ageze wanted a imbere boldly y'Imana, person. And before the Lord, Imana iramubwira ngo abaguhaye amashyi bazaguhindura. God told him, those who applauded to you shall back at you. Yeremiya agera imbere y'iwabo And when Jeremiah reached before his baramubwira ngo members, ufite ubuhanuzi bumeze gutya turakuretse. they told him that you had this prophecy, we left Ntabwo you be. muzumva aniseti mbahagaze imbere ngo mbabwire ngo umuryango waranyanze ngo mama yarantaye niba nari narabivuze ubwo nuko utamenya. Nta muntu duta turi mu muhamagaro ahubwo tuvaho duhamagariwe twebwe tugasigabo Imana iduhamagariye. Hallelujah. No one can leave you behind, and you won't hear from me saying that somebody left me, because we live from where we are called to, and we go to where we're not called to. I mean, we go to unnecessarily place to unnecessarily people. Yeremiya yahisaba umuntu udasanzwe kuri bene wabo. Kumenya umuhamagaro we birabananira. Jeremiah became extraordinary to his people, and to know about his calling became tough to them. Kumenya icyo ari cyo birabananira. Was harder for them to know who he was. Girira umuntu muri kumwe ngo ntibazi icyo uri cyo. Tell your neighbor that they don't know who you are. Ahubwo Satani yafashe icyo wowe washakaga kuba cyo. But the devil took what he wanted to be, aracica mu ntekerezo zawe. and he killed it in your mind. Urupfu rwacyo And its death, nirwa kuneshesha buri munsi. this is what he always Ariko succeeded to nawe earn. ntakuzi. But he also doesn't know Umubyeyi you. ubyara umwana wizera ntabwo azi ngo uwo ninde. The mother who gives birth to the child who believes, he doesn't know who the child is. N'umugabo washatse umugore wizera n'uwo mugabo ntazi uwo mugore ari inde. Even the man who married a woman who believes, he doesn't know who she is. Uwo muntu afite ibanga ry'ubwami. The person has the secret of the Afite kingdom. imbaraga z'ubwami. He has the power of the Afite kingdom. ubutsinzi He bw'ubwami. has the victory of the Iyo kingdom. yaba ari umukozi ukoresha mu Even though rugo. can be the maid of your Uwo muntu house. afite ibanga ry'ibwami. The person has the secret of the Mu nzira ze kingdom. zose In his own way. mbere yo kugera aho ari kujya. Before he reaches to his destiny, Intambwe yijya mu ntego y'Imana yamuremye. steps goes to the destiny of why God Imana created him. imubohoye. When God sets there, Imusubiza mu ntumbero ye. just take them back to their Imusubiza mu destiny. mugambi wayo. Just take them back to his plan. Imusubiza mu cyerekezo Imana He imushakamo. just take them in the direction Imana God wants. ikubohore. May God set you Nirangiza free, igushyire mu cyerekezo and then he cyawe. set you in his destiny. Twebwe turi abana b'Imana. We are the children of the living Twebwe turi God. ibisonga We by'ubwami. are the prince and queen Twebwe of the turi abiru kingdom. b'ijuru. We are the mystery of God. Glory. Umuntu ntafata umwanzuro no mu nama y'isibo You don't even make a decision in your village place. ngo arafata umwanzuro mu nama Imana yarateranye ikavuga ngo tumuremere iki. And then- Ngo ibyo nibyo afatira umwanzuro no mu nama y'isibo ntawo. And then you say that you shall make decisions, you shall be part of decisions for what God planned for before he knows you even you live.
uyu mugoroba tonight, ikintu wumva ko cyari cyarapfuye what you felt dead in banza you, ubohoke muri ibyo bitekerezo feel delivered first in uvuge your ngo thoughts, kiracyari kizima and say it's still alive. ibintu byari byaranze Everything that was bohoka not muri iyo working, mitekerezo uvuge ngo ni kuri nge ariko ku Mana birashoboka be set free in those thoughts and say was dead in me, but to God is still working. Be set free. bohokaho Be set free there. umara kubohokaho And then after being set free ubeho there, nk'umuntu live a life like uri buhure n'impinduka z'Imana mu you shall kanya make the transformations of God soon. njye nsetsa mwene data Marcel twazanye Imana imuha umugisha May God bless Marcel. We came together. njya I nkunda just kumubwira ngo give buri him some munsi funny ngenda nk'umuntu words. ugiye kwakira umugisha Imana And I tell yateguye him that I always walk like a person who's going to receive the blessings from kandi God. niko amasezerano y'Imana ari And this is how the promises of God buri are. munsi tugenda twakira imigisha yo mu We bumana always goes by receiving the blessings of God. tuva mu bwiza We tujya come from glory to glory. none se niba tuva mu bwiza tujya mu bundi wayi tutava mu nsinzi tujya mu yindi So if we come from glory to glory, why don't we come from victory sohoka to mu nsinzi victory? wongera ujye mu Come yindi out of victory to uve mu victory. bwiza ujye mu bundi Be out of glory to glory. icyubahiro cy'Imana gikurikira abameze batyo The glory of the Lord follows such people. bene uyu muntu iyo yisobanukiwe When you come to know yourself, agira intego y'ubuzima you live a purposeful life. muzi umuntu utagira intego niyo asenga amasengesho ye yaba ameze nk'amashayi cyangwa I know. amahuwezi The person who is purposeless, he just prayed like the waving rain. aba ameze nk'amahuwezi It is like a waving rain that comes. amasengesho ye ntacyo amara His prayers are useless. ariko umuntu ufite intego niyo yasenga rimwe mu minsi 7 igize icyumweru But the person with the purpose, though he can pray one time aba for ameze 7 days of the week. nk'igitonyanga gikubita ku rutare ariko ahantu hahora Woo! You're like the drop that falls on the rock that always igihe exists. kiragera rwa rutare The rugasaduka time come and the rock burst out. umuntu ufite intego The person with the niyo purpose, wamwitambika even though you can obstacle them, trust me. akandi kanyuma asoza The last, umusirikari iyo afite igipimo agiye kurasa when a soldier has a purpose or a target to shoot, mu bantu 80 among 80 people, bose bakazira rimwe birukanka bamuhaye nimero y'umuntu arasa and all of them come running when he was iyo given the nimero number of niyo the yaba person to iri shoot. inyuma ntashobora kurasa iri imbere Even though the number can be behind, cannot shoot the areba forefront. cya gipimo afite He just look at the purpose and ikintu target. gitumye abakristo dukomeza kubohwa The reason why we're bounded many Christians, turahondagura none bikanga tugahita twimuka tukabwira Imana ngo iki ndakiretse kuko kitemera reka nsengera iki we beat tomorrow and we say, I'll leave this because it doesn't work out perfect. ntabwo tugira intego We don't have a target. niyo mpamvu wumva umuntu akubwiye ngo bagarira yose ntabwo uzi rizamera nta ntego This is agira why a person tells you that care about everything because they don't know what Juste shall crop urugo out. rwe aruteguye nk'umurima hakiri kare ubwo arabahinze tayari karabaye He prepares his marriage like a feud. abateye nk'amasando ku marembo bose niba umwe azera itunda undi akera umwembe undi akera avoka simbizi bagarira zose nta gipimo na kimwe afite niyo mpamvu abantu bananirwa umushinga bahitamo kuko bafite imishinga myinshi mu mutwe nta n'umwe bafite kandi imishinga myinshi mu mutwe ibangamira n'uwo watangiye gukora uwo munsi Actually, people fail their projects because they have disorder of projects in their mind. And actually, whenever you have disorder of project in your mind, it distracts even one project that you began. And you always live a life of saying that I have to cultivate everything because I don't know whether it shall fruit out the passion or shall fruit out mango or whatever. And you keep working in that disorder. niyo bagukoma ku ruhande igipimo kikavamo urongera ugashaka I target know. Even though they can knock your side and you feel like you're out of target, you come back in your target reka and tubifate focus. ko hari ikintu cyakunyeganyeje intego yawe uyivamo Let's ongera hold it uyigaruke that something have shaken you and took you out of Uko the position. kubohoka Come k'uyu back in your mugoroba. way. And this is be the deliverance of garuka mu tonight. ntego yawe Come back in your Pawulo target. yaravuze ngo narinze ibyo kwizera Paul said, I protect narwanye intambara nziza I fought a good aravuga ngo battle. ibisigaye And he timotewe said, the rest, bikiwe Timothy, ikamba ry'ubugingo the crown of life is aravuga ngo kept ntabwo for ari me. nge ngenyine n'abandi bazizera imana Oh, nabo he said it's not me only, but also others who shall believe in God. afite intego He has a purpose.
wowe intego yawe ni iyi. What's your purpose? Umugambi wawe muri Kristo ni uwu. What's your plan in Christ? Impamvu yawe nababwiye ngo intwaro y'intwari si yitsinda hatsinda icyemezo I cy'intwari. have told you what brings success. It is the decision of a hero, not the weapon of a hero. Erega Dawidi yica Goliyati, bene se bari bafite intwaro ari benshi. Ariko Dawidi yaje ari ntayo yifatira umuhumetso ashiramo ibuye. Actually, David's brethren had many weapons, but he came and he did not have any other weapon, but he took his parachute and he put on his... Abahungu babanye na Goliyati bafite n'intwaro ntibigeze bamwataka ntibanarwanye nabo. Bose bari mu ndake Dawidi abegereye baramutuka aravuga ati iki kigabo kitakebwe gituma muryama hano kubera iki. But all the men who lived with Goliath and they had weapons, they didn't have a vision of shooting him. They're all hiding themselves in the pit. But David, when he came, he said, how comes you fight with this man who is not even circumcised? Ahantu uryamishije n'ikintu kitakebwe. Where you taking something with ukaba uharyamishijwe nacyo. and you're lying there for uyu mugoroba habyuke tonight wake ujya up hakubonereye and go to your right uyu mugoroba place. habyuke Tonight wake up Uwiteka ateguye igihugu and the imbere yawe. Lord have prepared the uyu country mugoroba for you. habyuke Tonight wake up ujye mu ntumbero y'ubuzima bwawe and go to the purpose of your life. ibirenze byawe And may God clean your feet ukandagire mu ntego y'Imana kuri so wowe. that you may step in the destiny hari of God imigisha yo mu tonight. bumana, There are godly hari blessings. imigisha yo mu biganza There are by'Imana. blessings in the hands of Imana God. niguhindukize May God turn igusubize mu you ntumbero and yawe take you in His mu destiny. izina rya Yesu Kristo. In the name of mu Jesus izina Christ. rya Yesu In Kristo. the name of Jesus Imana Christ. niguhindukize. May God turn Dawidi you. yaravuze ngo umpindukirire David umbere. said, turn it Imana out niyongere for me. iguhindukize May the Lord turn ureba mu you cyerekezo and cyawe. look at His iterambere destiny. ryawe ryanze Your prosperity Imana has failed. niguhindukize. May God turn umugisha wawe you. wanze Your blessing that did Imana not work. niguhindukize. May God amahirwe turn yawe you. wabuze Your chance you Imana lost. niguhindukize. May God turn Wongere you. uhindukire May turn intego back. yawe yigarukemo. Bring back your Imana yongera vision. itembeshe And God imigezi, blossom river. amasoko niyongera And the adudubize. springs flow again. umugisha w'Imana niyongera May the ukugenderere. blessing of mwuka God. w'Imana niyongera guturemo. May the spirit of ibiganza God. by'Imana nibyongere May bigukoreshe. the hand of God. icyubahiro cy'Imana nicyongera kigufubike. May the glory of ubutsinzi God. bw'Imana cover you. nibwongere May the kukugaragareho. victory from God be amaboko upon y'Imana you. niyongere May the hand of God be Perihori upon you. Adonas. Enima Sedrai. Telinga nima ehoria. Uyu mwana umugezi w'Imana. And now the rivers Niyongere of utembere mu God, cyanya may cyawe. them river and ijwi flow in ry'Imana your ryongere place. ryinjire mu May matwi the yawe. voice of God come back in nawe your wongere ears. urebane n'Imana. And you face again God. mu izina rya Yesu Kristo. In the name of Jesus Amen. Christ. Amen. reka dukomere Imana amashyi menshi Let's applaud kubw'ijambo the Lord ry'Imana, for the word of kandi God. twakira umushumba wacu And we give our welcome to our aduheshe umugisha mu kubaho shepherd kwa so that Kristo. he may bless us in the living of Amen. Christ. Amen. Amen. reka dukomere Yesu mu mashyi menshi cyane. Let's applaud more to Jesus. aya mashyi ni make. This is not enough upload. Imana ibaho umugisha. May God bless you. reka twerekeze ibiganza ku mukozi w'Imana, Let's take our hands to the servant of God. mumubwire ngo Imana ikomeze imukubire. Let's say, may God multiply to you. ubu buzima murabwumvise? Can you feel this life? muhe mikoro gato mbere y'uko dusenga, hari akantu ushaka kumubaza. I have one question to him before we pray. uvuze imigisha yo mu gakiza, You speak of the blessings in salvation, uvuga n'imigisha yo mu mubiri. and you speak of the physical life blessing. abantu ntibazi ko bitandukanye. People are not good at differentiation. imigisha yo mu gakiza murayizi? Do you know the blessings of salvation? ni umugore, Is it a woman? ni umugabo, It is a husband? ni amafaranga, Is it money? ni iki? What is it? sibona Can't you see? iyo nicaye hano When I'm seated there, mba ndimo mbumvira. I understand on your behalf. uyu mugabo ni umuhanga, This man is really wise. ni umugisha It is a blessing kwigishwa n'umuntu uvuga ibyazi to be taught by a person who speaks what he knows. yabayemo. He lived in. uyu ni umugabo wabaye zagaza.
This a man who lived at Gaza. yabaye za Palestine, He lived at Palestine. yabaye ahantu Goliyati yarwaniye na Dawidi mu kibaya cya Era. He lived at where Goliath fought David at Elah Valley. Nge narahasuye ariko we yarahabaye. I visited that place, but he lived there. Urumva ibyo avuga ibyaze nuko nta buhamya yabahaye. Yuga, he said what he knows, just that he did not testify to you. Sobanura gato usobanurire bano bantu imigisha yo mu gakiza. Explain to them the blessings of salvation. murakoze. Thank you very much. Mushumba. Ubundi ubusanzwe Normally, iyo Imana igiye kuduha ingo when God is going to give us marriages, ntabwo turongora abakristo, we don't marry Christians. ahubwo ntabwo tubana n'umugore w'umukristo, tubana n'umugore uvuka mu muryango wo kwa mabukwe. We don't marry the wife from Christ, but we marry the woman from our mother-in-law. Ubwo ni umugisha wo mu gakiza. Is that the blessing of salvation? Icya kabiri, iyo The tubyaye second, abana when we give birth, ntabwo umukristo abyara umukristo, a Christian does not give birth at a Christian. ntabwo umukristo abyara agakiza. A Christian does not give birth at a salvation. Icyo si cyo. Is that true? Bibaye ibyo pasiteri yajya abyara pasiteri. It can be that the pastor can give birth at a pastor. Bibaye ibyo abantu bavuka kwa shehe ntibaba babwiriza butumwa. It can be that the people from Muslims cannot be the pastors or the preachers. Ahubwo ikintu bihuriraho n'agakiza ni uko Imana ibivuga mu isezerano. But the junction with salvation is that God speak about it in a promise. Ikintu rero tutamenya ni ukurwana intambara yo kurinda isezerano. The problem we face is that we're not good at fighting for Sinza promise. kutwara umwanya munini w'umushumba yarampaye ka promotion. It is a promotion I was given. I won't take more time. Ntimwibuka ko Imana yavuze kuri gakondo ya Kalebu bari Kadeshi Baruneya. Don't you remember that God spoke about the inheritance of Caleb when there was Why a Kaleb vineyard agiye Kadesh? kuyirwanira kandi Imana yarayivuze? Why did Caleb took time to fight for it and God promised it to him? Ni ukurwanira isezerano. It is the battle for promise. Umugisha rero wo mu gakiza, The promise of salvation. ikintu gitangaje, What amazing. uduha kunyurwa n'ibidahari. It gives us satisfactions of what invisible. Example, Abakristo bakomya amashyi Imana ibaha umugisha. The Christians are blessed, may Ugasanga God bless umuntu you. abonye ijuru ari Lazaro waryaga ubuvungukira bwo kwa Nyamutunzi. You find you receive heaven and it was Lazarus who ate the rest from the wealthy money. Nuko mushaka ijuru. Is Injira this mu how you buzima. look for heaven? Lazaro hari abantu bataramusoma. Lazaro Lazarus yari umukene, Bibiri imwita umutindi. was poor, deeper poor. Wabaga mu rugo rw'umuntu udakizwa witwaga Nyamutunzi, yari afite buri kimwe cyose. He lived in a family of the person who was not saved. Lazaro He had yubaha everything Imana left. ariko arasonza. Lazarus honored God, but he Afite became umugisha hungry. wo mu gakiza, yahishuriwe Imana, He has the blessing of muri we salvation. He afite got to know n'ubugingo, God, and in him there is life. yariyakiriye ku buryo yemera n'agasuzuguro kuko azi icyubahiro cy'Imana kizabonerwa mu ijuru. Ikinaha ntakizi. Imigisha yo mu gakiza yirengagiza igasenya ibintu bibonerwa mu isi kandi byose by'umubiri. Imigisha yo mu gakiza ntigira n'isano nabyo. Ni imigisha ibonerwa muri Kristo igihe twihannye ibyaha, niko umuririmbyi avuga. The blessings of spirit of heaven, it doesn't have any junction with the spirit. The blessings of this earth are the blessings we get after repentance, which we got from Christ. Niyo mpamvu gukena ntaho bihuriye no gukizwa cyangwa kugwa. Actually, it is why poverty does not have a relation with falling back in spirit or salvation in spirit. Imigisha yo mu gakiza The blessings in salvation, ni tumeze nk'abapfa it is, we are like dead, nyamara turamiteka. but we live long. Si icyanditswe, Isn't a scripture? umuntu umeze nk'upfa hari ihumure yaha abandi. Do you think a person in ways of death can comfort others? Turi abakene nyamara dutungishije, nyamara amadene kuri botike. We are poor, but we sustain the many people, and you still have loans at the market. Tumeze nk'abatamenyekana, We are like nyamara an turi ibirangirire. Aho niwo For real, dutinze we are rero. Ariko famous. intebe yawe no mu kirori cy'umuryango w'iwanyu ikagira uruhande rw'insina yo kwiremba. But even your chair in the
party of the family is located outside the house of where the party is happening. iyo dufashe umugisha wo mu gakiza When we take the blessings of uba ufite salvation, urufunguzo rw'imigisha yo mu mubiri. it has the key Haleluya! physical blessing. umugisha wo mu gakiza The salvation blessing, iyo wamaze kumenya ubwo butwaro ufite when you already know that authority, ufunguza indi migisha. Hallelujah. to open other blessings. nta muntu n'umwe wigeze azurwa n'uko akijijwe mu bantu bose muzi bazutse muri Bibiliya, ariko abantu bazuwe n'imirimo. I know. ntawe ari gukora imirimo akennye. No one was resurrected by his Sobanura aho hantu. salvation, but Bivuze he ko was resurrected by umugisha the wo works mu he did to bifatika people. To me, the blessings of what tangible, niwe uvamwo amakamba. it is what comes out crown. ntabwo wabona Exactly. ikamba utakoze. Exactly. You Si did ibintu not receive a byumvikana crown se. and it did not work. None This se is understandable. wakora se udafite icyo ukoresha? Do you think you can work with no word to use? Bibiliya iravuze ngo bene umuntu wubaha Imana The Bible says he who orders ingororano ye his reward ni ubukire. is riches. none se ubukire ni iki? So what's riches? ni ukugira ibikunyuze It is to n'ibitera abandi satisfy ihumure. you and what converts others. ntabwo ubukire ari ugutunga byinshi, None Lazaro Riches, it yazize is iki? not to keep a ni load. ukugira ibikunyuze It is to have n'ibiha what abandi. satisfies you and what comforts others. abantu benshi bafite umugisha wo mu gakiza, Many people with salvations of, ni I mean, ukuri blessings of kw'Imana salvation. umuntu abasanga bashonje. You find them ashonje hungry. inzara imumereye nabi, You find them hungry, bakamubwira Imana igabura batamuhaye ku igaburo Imana yatanze. and they tell them the God who feeds without giving ariko him food. tuvugishe ukuri, But let's be open for truth. ubu umuntu yaza ashonje Can a person come to you while he's hungry nkamubwira ngo pfukama ngusengere, and you tell him that, Neil, I pray for you? ibiryo binyure muri wireless se? Do you think food will come through Ntabwo wireless? mu bintu abarokore bakennye ntibakennye amasengesho. Among what Christians aya are poor samatare yari for, they gukora are not aya poor kizabonwa for arahagije, prayers. aya The prayers kanyarira of ntiyari yoroshye, Samatare kizwabona, and ayi kadeshi Kanyarira ntiyari prayers. yoroshye, ayi shiro rya Shilo Isirayeli ntiyari of yoroshye, Israel wasn't ayo that twiyirije easy. ubusa ntiyari yoroshye. Ayo Those yose of what we yakora, fasted can work. ayo yakora. Can muzi work. impamvu dusenga kenshi ariko ntidusubizwe? Do you know why we pray many times but we not answer? ubugingo budutera inyota yo kwegerana n'Imana, Everlasting life thirsts us to get closer to ariko God. kubera ko dufite imigisha yo mu gakiza twagera imbere y'Imana ntidusaba ahubwo tugataka. But because we have salvation's blessings, we don't Muzi- ask from God, but we plead. muzi ikintu gituma dutaka nuko tuba twajyanye ibituremereye ibiduteye tukavuza induru. Ni musome Bibiliya wenda nsorezaho. Do you know why we plead? It is because we take the reasons of pleading. Mose ageze imbere y'Imana When Moses reached before God, ntabwo yigeze asaba gutabarwa, he did not ask God for rescue. yavugije induru. He shouted out. Imana ibura impamvu atatse iramuga ngo niki gitumye untakira. And God had no reason of his plea. He was Yes, like, why you we- pleading to me? ntabwo yigeze agwa ku ntego ngo abwire Imana ikimugenza. He did not speak direct to the target and tell God the yumvise reason. guhorera kw'amagare arebye inyanja na Pahiroti na Berizefoni imisozi yari ibari imbere. Imana yaguti nyamanza niki gitumye utaka. He looked at the horses and chariot. He looked at the mountains, and then he Iryo called s- upon to the Lord. He told him that, keep quiet, were you crying? iryo sengesho ni rusange ku muntu wese ufite umugisha wo mu gakiza ariko utagira imigisha igaragara. Ni amarira, ni ugutaka, ni ukuboroga, niyo asaba ntazi asaba iki. That's a common prayer to Ntabwo azi everyone who has asaba the iki. blessings of spirit, because you shout out without knowing the reason. iyo umunyuze utwaye imodoka aravuga ngo abakire si abantu. When you pass by them driving, they say, rich people are twarasenze proud. barasubizwa, We prayed and they're answered. twarasenganye We baratwibagiwe. pray Yo. together, they forget about us. umunyuraho wambaye neza wisize ufite impumuro nziza oderi yumvikana nabibone. You pass by Yo. when you have a good smell, they say you're namwe proud. nimureba abigishwa ba Yesu baravuze ngo iki? Mariya asutse amavuta ku birenge bya Yesu, Look baravuze at the ngo disciples yapfushije of ubusa. Jesus, what they iyo say, when tuyagurisha Mary poured oil on him, tukazana amafaranga, they said he misused it. We better ibintu sell it byose and make money. bipfuye ubusa. Everything is ataha useless. ubukwe bwawe uraya,
He goes to your wedding wakwambara and he umwenda says uhenze spend a lot. urakabya. When you are in an expensive clothes, they say you exaggerate. abona ko ibyiza by'inaha bitamukwiriye. He really thinks that they don't deserve what's good of this. n'ibihangano by'indirimbo, Even the poetries of songs. naho ibindi wabireka mana ukampindura igikoresho cyawe, He just thinks that maze you can leave ukazampa everything n'iherezo behind ryiza, and you naho turn me your ibindi tool and you give me the good end and the rest are not good for me. I'm okay with iyo it. ni imigisha yo mu gakiza. ni imigisha yo mu gakiza. Those are blessings from salvation. Yesu yayigize ibanze. Jesus turned it the Yesu foundation. yaduhaye imbuto, Jesus gave us a seed aduha n'umurima, and he gave us a field agusha n'imvura. and he gave us the ariko rain. uwahawe imbuto yarayibitse ntiyayibibye. But he who was given a seed did not umurima sow uguyemo it. imvura, And when the rain came to the field, hamera ya miruho yose mubona dusarura. it grew all the someness that you see we grow. niyo mpamvu mubona ari ibyo tubamo. This nsoza is rero, what you see we always live. So by concluding, imana igitanga umugisha ugaragara wo mu God bifatika. can give out the blessings of what tangible. imigisha yo mu bifatika imana igiye itanga iherekeza ijambo rivuzwe n'akanwa k'umukiranutsi. God is called to the word said by righteous. bwa kabiri, itanga ubutware bwaho ibirenge by'umukiranutsi bikandagira. Number two, he gives ibyo out byose ni authority amasezerano of bibiri the feet yivuga. of the righteous where he stand. icyo muzatuza akanwa. The Bible says that whatever you shall confess kabiri, with your aho mouth. muzakandagira. Number two, where you will stay. gatatu, Number icyo three, muzerekezaho amaboko. what you shall take your hands on. none se niba utatuye So if you did not confess ntukandagire and you did not step somewhere n'amaboko ntagereye, and your arms did not reach there, wagerayo gute? how comes you aho there? ibitekerezo by'umuntu bitarajya arinda apfa n'ibirenge bye bidashyitseyo. Where your thought yet reach, you die before your feet arrive. imana ibaha umugisha. May God bless you. noneho So then, ndimo ndabariza abakristo. I'm questioning on behalf of Christians. uyu mugabo icyumweru gitaha tuzamuha icyumweru cyose. Next week we will give him the whole week. mubinyemerere, Please allow me that. ejo niwe uzatwigisha. Tomorrow he will be our preacher. ejo Tomorrow. kuko iki cyumweru gipanze. Because we already booked this week. Haleluya. Hallelujah. aratwemerera araza atangire hano ku cyumweru, He will accept and come to begin here on Sunday. azasoze ku cyumweru. And he shall end on Sunday. tuzategura iminsi 7. We will prepare 7 days. tugiye gutegura insanganyamatsiko yayo We will have its theme. kugira ngo So that abantu muze mubaze ibibazo. the people should come and have some questions. uyu ni umugabo ufite ubutunzi bwinshi, This man has great treasure. ariko kugira ngo bwakire But for you to receive it, ni semineri, ni ukumubaza. it is a kind of questioning him. It's a type of seminar. afite uyu mugabo twakoranye kuva ino church itangira, We worked with this man since the beginning of this church. itorero riramubaza, And the church questioned him. abamubajije icyo ashaka kumenya barubatse, barakomeye, bateye imbere, no ku maradiyo twajyagayo na televiziyo bakatubaza ibibazo. And the people Za questioned BTN him for murabyibuka. what they're curious of. They did it and they prospered even on TVs. We've been there. muri ve And overnight, ntabwo iyi ngiyi turi bubane kuko tuzaba turi kumwe na Pastor Rukundo Jean Paul guturuka muri Zion Temple. we won't be with him because we'll be with Pastor Rukundo Jean Paul from Zion Temple. hamwe na El Shaddai. With El Shaddai choir. murayizi? Do you know it? kamo. Those who sang the song Chikamo. tuzaba turi kumwe na wa mugabo witwa David. We shall be with David. Pastor Rukundo muramuzi Zion? Do you know Pastor Rukundo from Zion? wo bita Jean Paul, He's called Jean Paul. abo biganye mu Buhinde muramuzi? Those who went to the same school in India, you know him. ni umva reka mubwire, ni ugusenga ukagera ku biti diamond zitangira kubweshagurira ari inyuma mu gikari. The demons cry out from the veranda outside there. Mfite ikibazo ahubwo posta nimara gusohoka hano hazaba hato. I have a problem that if the post is printed out, we shall have a small place. ibyabaye hano ejo bundi mwarabibonye. Didn't you see what happened here last time? uyu mugabo rero This man then, ndashaka we ko tumuha icyumweru kuva ku cyumweru. I want to give him a week from Sunday. ejo muranyemerera You will allow me tomorrow? tumwakira umwanya munini. We give him long time.
urumva kubaza bitera kumenya. You got questioning is good and it causes you to know. Turifuza ko abakristo uretse no kwakira iby'Imana ivuga banakira iby'Imana ikora. We wish that Christians not only to receive what God say, but also what God works, you receive it. Uzamenya imikorere y'Imana kuko wahishuriwe imigambi y'Imana kuri You wowe. shall know the working of God because you've got to understand the plans of God upon your life. Ejo turamwakira kare, We are giving him time earlier tomorrow. agira igihe cyo kubwiriza, He will have enough time to preach, tugire n'igihe cyo kumubaza. and we got time to question him. Icyumweru gitaha rero, And next week then, ku cyumweru urumva azabwiriza amateraniro abiri. you guys will preach in 2 services. Ayaya, reka tumwumve, Let's listen from him. reka tumwumve. Let's listen from him. Nyemerera Allow me. nkubaze gato kuko aricyo kintu urokomojeho. I ask you one thing that you spoke about. Imigisha yo mu gakiza umuntu ayibona ryari, yakoze iki? How can you receive the blessings of salvation and what does it require you? imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe nayihawe mu gihe nihanye ibyaha imbere y'umukiza Yesu. Pointre. Enough. No, turi gusubiza ikibazo wabajije. We are Imigisha yo mu answering. gakiza umuntu ayibona ryari, yakoze iki? You get the salvation's blessing how and when. Igaragara kubw'ubuntu bwa Kristo You receive it by the grace of mu gihe Christ. wa muntu yihannye ibyaha abaye cya cyaremwe gishya twavuze. When you repent and amaze become kwakira the Yesu. new creation. Abarazwa imigisha yo mu bumana. To me, you inherited godliness blessing. Ntabwo ari uko mu gakiza hatarimo imigisha ifatika, ntimuze kunyumva muri iyo context. It's not that in salvation there is no tangible blessings. Do not understand me Mwihangane in that gato mbarogoye. context. Let me interrupt you. Ubu ntwaye aya mazi inyota yanyica. I can carry this water. Do you Mukoresha think I ubwenge can be butekereza. dry? Nyatwaye inyota yanyica. Do you think I can die by thirstiness? Yanyica ndetse cyane. It can kill me and that deeper. Ikintu cyatuma itanyica ni ukuyanywa. The reason why I cannot make me suffer it is to drink. Ni ukuvuga ngo imigisha yo mu gakiza, Bibiliya iravuga ngo Imana yafashe imigisha yose yo mu bumana iyishyira muri Kristo irangije iramuduha. The Bible says that God took all the blessings in Christ and He gave twebwe Him to dutwara us. Kristo w'ubugingo gusa, So we carry Christ of everlasting life only. ntidutware Kristo w'umugisha w'impinduka zigaragara. But we don't carry Christ of visible change or Niyo transformation. mpamvu batubona na Kristo ariko umwuma tuwufite kuko ntitwigeze tunywa ibiri muri Kristo. That's why they see us with Christ and they see us with thirstiness because we did not drink water in Christ. Imigisha yo mu gakiza iboneka umuntu yihannye The imbere blessings of y'umukiza Kristo. salvation is founded when you repent by grace and when Nicyo gusa. you before the Lord and you change a new creation. akora gasobanukiwe. Did you understand that? Aha, iyo umuntu amaze kwakira Yesu rero After you receive Christ then, kugira ngo abashe gupfumura for you to make a breakthrough, wa mugisha wo mu bifatika the blessings of what tangible, bya bindi those ubona abarokore badusuzugura kuko inkweto ihengamye kandi tuvuga indimi. that you see Christians are despised because our shoes are old and we speak in tongues. kugira ngo noneho So then for tubashe no kugira imigisha y'ibifatika atari ya migisha yo mu gakiza gusa n'imigisha y'ibigaragara, tubibona gute, dukora iki, tubigenza dute? how do we do that and in which requirements that we can access those blessings? Umuntu wese Imana iyo imuhamagaye, Whenever God calls everyone, intumbero y'umuhamagaro we ibiri arawundi y'abantu b'umugisha kuri we. the purpose of your calling is around the people of blessings to Rero you. iyo umuntu amaze guhamagarwa, Then after your calling, ikintu cya mbere gihita kitubuza umugisha wo mu muhamagaro. the first Iyo thing that kuko obstacle you the blessings of iyo calling. tuvuga guhamagarwa twese dufite icyiringiro kimwe n'umuhamagaro umwe muri Kristo Yesu. We all have the same hope and one Hari calling abantu to Imana Christ. ihamagarira gukora There are some God called for working, bakabera umugisha itorero ndetse n'abizera. and you become the blessing to the church and Hakaba believers. n'abantu Imana ihamagara kuba ba full time. And there are others God for being full time. Ikintu cya mbere gituma uyu muntu atagera ku ntego ku iterambere rye, first of all, nuko muri mind ntaririmo. The first thing that hinders the prosperity, it is because you don't have it in your mind.
mu mitekerereze ntaririmo. In your thought, you don't have prosperity. Iyo ntaririmo amahitamo yawe When you don't have it in your mind, your agutwara kure choice y'umugisha wawe. drives you far from your blessing. Icya kabiri, ahantu duhamagariwe Number two, where we call, naho haratwafekta mushumba. it also impact us. Ikindi cya gatatu, Number three, umugisha urasarurwa. the blessing is reaped. Ikintu cyose gisarurwa kiranabibwa. Everything reaped is sowed. Ikintu cyica abanyamuhamagaro nuko bashaka umugisha basengeye ntibashaka uwo bakoreye. The reason of death in the called people, they look for the blessings they pray for, but not they worked for it. Ibyo bintu byica itorero, bikica abanyamuhamagaro, byica igihugu. Gushaka umugisha dusengera kuruta uwo dukorera bituma tubika n'umugisha w'abandi. It makes us keep the blessings of others to pray for the blessing instead of working for it. It breaks the country, breaks churches, and takes us down. Noneho usanga umuntu ubitse umugisha w'abandi ariko usabira wa muntu yawimye. Imana iguha umugisha. Njya nkunda kubwira abantu nkabwira nti ntimukansabira umugisha ahubwo mujye mumbera umugisha. Kuko uri kunsabira wowe, ni nko kunsabira umugisha, ni nko kujya kubwira mama ngo mbyara. Kandi already yabisoje kera. Gusabira umuntu amahoro ni nko kubwira umugore w'iwanjye ngo reka tubane, turabana turanabyaranye, ahubwo muha amahoro nawe yaha abandi, mbera umugisha nanjye nkubera abandi. Kugenda dufunga umugisha ubwabyo, sorry erate, kugenda dufunga umugisha ubwabyo bituma tuburira rimwe twese. Actually, you people, instead of being the blessing to others, you confess the blessing to others. It's compared like telling your mother that, Mom, give birth at me. You already are given birth to your mother. So whenever it happens as such, you block the blessings of yours and other people's you should become the blessing for, and you block it. And this has become like an inheritance, something genealogical to all of us. Umugisha rero ufite uburyo ucuritsemo pare raporo n'amarangamutima y'abantu. The blessing is reversed concerning to the emotions of people. Mwebwe iyo mugiye gufasha mureba ba bantu bababaye kuruta abandi. When you are going to help, you look at those vulnerables. Uzi ikintu ukoze? Do you know what you did? Uvomeye injerekani itanafite n'igitonyanga ku ndiba. You just fetch for a jerrycan which doesn't have even a drop on bottom. Munyumveho gato. Hatinda aho hantu tuhamenye. Iyo uvomeye iyo njerekani akwishyizemo katuzuye nyirako arakaranguza kagahita gashira. When you fetch for that empty jerrycan, the owner can drink that water and ntabwo ari mu Rwanda gusa. It's not in Rwanda. N'abanyafrika benshi. But are many Africans. Africans. Ntabwo bazi kubiba umugisha mu mugisha. They don't know to sow blessing and blessing. Urugero? Ubundi umurima w'ibishyimbo muzarebe abantu biza agronomy ahantu igihingwa cyera niho bagitera. Actually, where you crop some soil is where you plant. Nibyo Mariya yakoze, yasutse amavuta ku yandi. This is ayashyira ku birenge byera. She took it on holy feet. Hallelujah! Hallelujah! Niko yabigenje. Ntabwo yari gukora ikosa. None se ari ibirenge bya Yesu. Ari n'ibya Yuda. Ibyari bikeneye koga n'ibya. And the feet of Judah. Feet wanted to be clean. Ibya Yuda nibijyaho amavuta. Biragira igiciro kingana n'amavuta bagisutseho kuko nta yandi ariho. What it shall be equal to the same oil on what's on it, because it doesn't have it more. Biki? Nyine agaciro k'amavuta bamusutseho niko agumana kuko nta kandi yari afite. Yes. He will keep the value of oil poured on him because he didn't have other oil. Ariko but ibirenge bya Yesu, the feet of Jesus, already ni Mesiya. It is Messiah. Yitwa uwasizwe. He is God anointed. Amavuta nayashyira ku yandi. If he pours oil on other oil, biraba bibaye upgraded. It shall be upgraded. Baraba bapuguratinze, baraba basamuye intera y'amavuta. It shall be a kind of exhaustion to anointing. Niko Imana yabivuze. This is how God said. Yaravuze ngo Aburahamu we. He said, Nguhaye umugisha. I bless you. Nzogeza izina ryawe kandi nzaguhindura and I will turn you
blessing. n'abawuguha. umva igitangaje Listen to what uzagusabira amazing. umugisha He who shall pray for you the nawe blessing azaba shall be Azawuhabwa. blessed. bise n'evaporasiyo Which means it a kind of umugisha wa Aburahamu evaporation. The blessing of Abraham. uriyevapoye usubira ku muntu umwifurije iki It icyo rero reciprocally goes mwebwe to the mwita one who gukorera wished the umugisha blessing ni to them. ukuwukorera ku batawugira What Yes, is called we- blessing for you, it is to Ndatashye. serve blessing to those who are not blessed. nicyo abantu bita gukorera umugisha This is what people call to work for blessing. kandi nta muntu n'umwe uba umuhesha w'umugisha And no one can be the blesser adafite uburenganzira mu cyumba cy'ububiko bw'umugisha without having the right in the room of blessing. Ngwiki? arega ni ibintu birojikoma n'ubwenge bwumva This is so logic to the wisdom of understanding. none se umuntu aragusabira umugisha Someone will pray kandi for you the nyiri blessing, ukubika umugisha ntamwizera and the nibura blessing keeper does not trust them. ngo navuga ngo imana iguhe umugisha And at least if you say, may God bless you, umugisha wikure mu bubiko witabe kuko the baraworiyanze blessing bring itself from the store because it's well oriented. umugisha witaba abanyamugisha The blessings Yo. reply to the blessed nibo bawugaba ukagenda are the ones who can share it out. muzi bibiliya igitabo cy'ubuhanuzi Do you know the book of prophets? cyita Eliya umuhanuzi w'umuriro It calls Elijah the prophet of n'ababyize muri fire. teoloji bamwita umuhanuzi w'umuriro And those who learn it in ni theology, ibintu they call it byoroshye the rero fire. guhagarara ikarumera agahamagara umuriro It is something easier to stand to Carmel and call fire. asanzwe ari wo He is fire. nawe uhamagara If he calls, umuriro urumva nyir'ubwite urumva uburenganzira it shall be uramwumva fire. umanuka It shall understand it and be saved. Akisa. wowe nukenera kubera umuntu ihumure If you need to be the comforter to mufasha a umubere person, ihumure agirira ishimwe kuri wowe ariko nukenera umugisha ureba abantu abahesha b'umugisha Hallelujah. comfort them and be comforted from you. But if you need the blessing, bless others. This is what we call blessing. imana ibaha umugisha May God bless you. amen Amen. Atanze umucyo muranyuzwe? Did he give out a clear answer? Aha. Well, Sasa rero now then, narababwiye I told you ndavuga ngo twinjiye mu bihe byacu. that we are entering in our season. Mumbwire ngo ibyo utaramenya ugiye kubimenyera. Tell your neighbor that what you yet know, you will know it from here. Ibyo wibazaga And what you was questioning to yourself, turashaka kubatumirira abakozi b'Imana. we need to invite for you the servants of God. Vuga ngo bagiye kujya bagusanga. Say they will be meeting you here. Nuzongera kubariza muri comment muri YouTube ugiye kujya ubabariza aha. You shall no more question in YouTube comments, but you'll be live. Vuga ngo ugire ijambo. Say you have a word. Ugiye kumenya umugisha, You will know the blessing. ugiye kumenya abahesha b'umugisha. You know the blessers. Haleluya. Hallelujah. Aburahamu bivuga ngo akiri kwa Tera nta mugisha yari afite. Which means when Abraham was to Terah was not blessed. natera ubwe ntawe yagiraga And even Terah was not niyo blessed. mpamvu natera yakurikiye aburahamu kuko yari amaze guhabwa umugisha That's why he followed Abraham, because he was after blessed. Mu yandi magambo gukurikira umunyamugisha nta gihombo. In other words, to follow the blessed person, there is no loss. niba ari ahantu umuntu ashora ntahombe If there is where you can ni invest and you ni don't fall ukubiba in ku loss, munyamugisha it is to sow in a blessed person. ibi mbivuze If I can say this, logikoma ariko nabwo logike y'abantu bapfuye mu kirere cy'umwuka actually, logically, for the people who are dead in spirit, ni ubujiji it's a kind of ariko ignorance. spiritueloma But spiritually, n'abantu bafite ubwenge bwagutse even the people with the expanded mind, aho kugira ngo mare igihe nshora ahantu mpomba buri munsi instead of investing where I always fall in loss, ndababwiye ngo mu ruhande rw'umubiri ni ubujiji I'm telling you that by the side nafata of ibisigaye bitarahomba byose flesh, it's low asset. nkabishora ku banyamugisha I can take what's yet kuko been in loss and umugisha invest it uragenda to the ugakuramo blessing. igihombo Actually, the blessing ugakuraho goes and minus the igisuzuguriro. loss and reproach. hari abantu bajya bitiranya umugisha n'umutungo There are people who confuse blessing and wealth. kandi
abizera abakristo And the believers or Christians, batarikuramo ko gutura ari ugufasha before taking out in ntibazigera themselves that bamenya offering umugisha is icyo a ari help, Oh. they shall not Oh, yeah. know what the blessing is. abantu benshi bazi ngo iyo batuye baba bafashije umukozi w'Imana Many people think that whenever they offer, ahubwo they help mureke the mbabwire servants no of God. kwakira ituro uzanye nabyo ni ukugufasha nabyo But ubwawe let me tell you, even to receive the offer you bring, it's a help to you. Yes we. no kwakira ibyo utuye Even to nabyo receive ubwabyo your ni offer, ukugufasha it is to help you. rero uretse no gukurikira umunyamugisha To follow a blessing. muri abizera mwese n'abadukurikiye online Even the people who are following to us Rusi si online, umumowabu your kazi. believers. Ruth is a Moabite. Mowabu jusqu'à présent iri mu ntambara ni Jorodani Moab up today is in battle with Jordan niho Mowabu at Moab. akurikiye Naomi She followed Naomi wo mu Isiraheli from Israel. hari ikindi Is there anything more? agezeyo yitwa nyirimirima She reached there, she became the owner of the field. imbuto zahinzwe adahari abaye nyiribigega The seed Ni planted by ukumukurikira her gusa. absence, she just received. It is None- to follow her only. none se ni iki kidutandukanya n'abanyamahanga ku byo kwizera So what separators or differentiators Ni with ugukurikira Gentiles Yesu by byonyine. faith? It is to follow Jesus only. abantu bize umubare hari unité de base na nombre bench Actually, the people who did mathematics, there are Nombre basic bench ni units zero. and, the benching number is the 0. unité de base ni rimwe The basic unit is 1. iyo tubara duhera kuri unité de base nombre bench turayibika When we count, we start from basic Imibare- unit, not the bench number. imibare irangirira ku 9 And numbers are ended to 9. duhita dufata unité de base We just take the unit of igaheka nombre bench and it carries the bench nombre number. bench ikurikiye unité de base ihita iba fois 10 Exactly. The benching number that follows unit of base Ikuba inshuro become 10. times 10. niba 0 ikurikiye umubare ikubi inshuro If the 0 following a number multiply ubwo its umuntu number, ukurikiye umunyamugisha w'abarwa I know. So how can you count it when you follow the blessing? we abarwa ati How can you be considered? You're good none se mathematician. tubaho urugero rwa Karebu w'umunyegiputa se Can I give you the example of Caleb wakurikiye from Egypt, abisiraheli gusa agahabwa gakondo who followed Israelites and he was given an inheritance? none se tubaho urugero rwa ndese Who can we rwa give you rwa an example Gidiyoni like? wo kwa Yowasi wigiriye guterura umuhini gusa Imana iravuga ngo wa munyembaraga we ntabwo ari umuntu akubise si umuntu akubise si uwavugirije induru si ibuye yateye umumediyani ni umuhini ateruye gusa kugira ngo asohoze icyo Imana yavuze Haleluya. kuba inyuma y'umuntu Imana yahamagaye To stand behind ukurikira the one whom God ukurikira umuntu Imana yahamagaye Oh. to go next or after the one whom God called. Yes we. none se kubera iki Imana yaremye marayika ikarema n'umuhanuzi Why did God create an angel and a prophet? marayika ni intumwa y'Imana ku muntu The angel is the messenger of God. to umuhanuzi a man. ni intumwa y'umuntu ku Mana A prophet is the messenger of a man from God. none se Gasobanura ko none se kandi. muri mwe ninde watuma marayika Who can send an angel among you? ariko se mubwira abantu ngo babasengere But do you tell people to none pray se ubwo for you? bisobanuye iki So nyine what does it mean? umuhanuzi ni intumwa y'umuntu ku Mana marayika ni intumwa y'Imana ku muntu An angel is the messenger from God to man, and the none prophet se is a messenger niba of a man ukurikiye to God. umuntu uzi kwa shobuja So if you follow a person who knows that you're ubwo n'uba ugize n'ubutoni kuri shobuja to mean, don't you feel, ibyo si ikintu cyumvikana favor to your master? Isn't that understandable? Imana ibaha umugisha May God bless you. ni ibintu byumvikana Yeah, it's understandable. You can keep talking. hari ikindi giteye urujijo Keep more. murakoze Amen. agapfundikiye gateye amatsiko nahesha. Let's meet up tomorrow.